Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Yang kasaledye raga chogaros kachonan program en Rahnwet nan Pohnpei program en kabese iraka po iraka sampulakan mawiwiyawi dagan wiyawan wain Pohnpei Area monash kan kachoyan nan program en kabese na success yoganen yang mulyan kichtiyo chiyan ki uyach nga sakaratan kay boniyo wow yon walen wow arakso kan Pohnpei yu at nga sakaran wala kan kupuran sanan kan ko wow niki sabon marlikan na nadatnan kanya ko at nga wow choror to kay sabon machay kabinan wain Pohnpei karyawan kabina speaker by speaker at kan chorus nan 10 Pohnpei legislature kachiwan wow kison ko kung labalap samura labalap sileben mumot so kan chorus nan wain Pohnpei ko kachiwan wow ki sabon marchon wain yung sa Rahnwet way sa man kaya sa mga bukchalan kachin kasamo waliyatan Office Public Auditor nan sa mga chairman kaya namin sa ng Rahnwet ay ban kachawan luka waliyatan Office Watch o nan program kabese na success o sa karang kachawan way irakasambuan may irakachawan namin kaya ay success ang matching alliance so. Kailangan program at pambacuyan ng kabasa ka na pwede yan sa wachingal wow bacang kacha wow baciyang wow bilabalakan chorus wow biltogay kami program director o bilyang chon tatangkan chorus ng 368 radio station mo o wow biltogay chorus bilyang baybayan men kabasa kan chorus ay chingala di Bernard Samuel Why no wiya sabon mamay Chief and Compliance Investigation Division ng Pohnpei Office of Public Auditor. The office yung magandang rock tapil wiya may kawit kan ang sabon machay government ng Pohnpei State. Kailangan ay lahat tinuwanis o ngol amay kuya investigator ng Palian Compliance Investigation Division. Kailangan din wala ko area ay so mama sa karekasyon way ire na kumabasyon namin kay Rahnwet. Kailangan director sa Bajan Station Watch Rahnwet pusinya bacang samba o yang kawawi Rahnwet kapag-kapagta kung yang Rahnwet International Anti-Corruption Day niat pan sa mga kawawi o kabaw sa sokan kapitata corruption o uyapakan nagkachayal ka yang uya pagkachayal apali kachikala te kasorela o barasang kachayal wagdan corruption. Kailangan ko may kariyak matulaw kawawi takoch IACT. Kailangan IACT International Anti-Corruption Day. Irana mo kasandir po yung iranan. Kawawi te kasarawi ukon tatok kasambal nagtatak tatok henkachi tatok sapung tatok ang buting o socharakan koros ng government. Kailangan ko may kumaga ekis kawawi takoch corruption na nasa ng Pohnpei. Kailangan director magchaylan mo gumaw labing pachon way na corruption agak pachon sa sangan mong jojo. Corruption sa bansang ang kawawaran sa lihir sa man ka na kawawatar sa man wakit sa walong bansang sa. Kaya collusion uya wakit yung na wakit marsuat to marka marama sa man to puyi na yung kita wala na leti paisang government. Kapay marasa monit the service the social point service the tipso. Karyawan mom agak nilin the conflict of interest. The COI
Akin sainsa dawiyawi niyan sa mechon tatawag government man kin ewa mama naramas pwede yara panay-nay tera company tabi chimalan ki sangan relationship tayo kana sa available no ta chon tatawag government agum pilata pukada aramaso ang chimalan ki kapay sa office o sa itawag kasandi tabil ko sended maganapali uyaban tatawa. Ewag sampal chon tatawa man kin pilata business me panay giyo o pansang tuksaw tasabis sang business. Kasilu primary kupurma lapin pachon why primary kichay Rahnwet Pohnpei kap pachon wan tabil mami primary यही मौके पे उदाहरण से लिखे लेकिन long technology की साबित sang government banking katual 1 cent the sangan kapai churo rong aman aramasan government to puineo puintak payamao ki service to make it such a available sang government primary koyong muyawi ang muyaban Pilipinan contractor man ang government meron sa business makabuha-buha. Kahit yung kumbani daw, sangan tato, muting koros machong tato, pinpoy-poy kita pachuman, isa-isang agin niya na private. Kubak, piluya yung sangan mo corruption. Kubak, check up kawin mo na kubak tuwa dyan. Aramasin government man agin yang kawata kusenda tiyo tawiyaban mok din government tiyo dilaso agin yang kaya bisa me ko sa government to kalimaon sangan mom amimili illegal graduate next ekis tuwacha primary ako kung yawo mo rin tatok tasapis Aramas the company Euyano. Aramas the company such a available wagon yang service owned up o ya pinkasapal catching o aramas the chunta dog government. Uyam men sabun machay chiakan Pohnpei sarang watchay naging catching up kusenda din Pohnpei state kusenda di nagchay chika catching down di chana na mabukin. Ni orang senj, tapi ni sangat tuksaw naban tahu ni cala 50. Cala 50 dia kayu kacang laut nan abasam. Pueki, main Pohnpei yang sabun baca cia, terjejas. Ne kecai kosong lagi lap bobong. Wagi lap bobong ang ya cia kan main Pohnpei. Let's say Wawa tu macam contoh kan anak kacing ban puntasan nan nongyong. Oh, nang service tu ya ban tatok secara available sang government. Nasin moment corruption dan ini economic extortion. Economic extortion kung yawo yan sa hitid kinmiya. Misalnya moment bribery, economic extortion itin ujon kasalawan. Kalau mu yaramas koronalete tano ramako. Ayong example, tekanasaras katsanjan yan sa aman chon tatok labalak te senator ka call chon tatok finance so itin kiyan. Uyata check to poi yung yung project. Mentaja ma Joko, the censure, citing job, supporting document, the Tarawagan Wabangan Itanto Uyawitan censure. Kananen kami iren kawewe sensalamau. Ayam owen achegan kaken kasawiyata me aramasemen kawalar kusenne meditata corruption. Kombilkak kachowanta yakis karasebe. Kailangan.
corruption o samantikan match talikin yang kasawi tu kawit nasujokin sensal. Samanti bukas kandar poyaki aray kan okila o yaban totong kan okiyok o sensal nan taraboycho. Sa ramas bukas pilkak sensal tabil miya men kalamiyak pa ni chono kan government man kinmangoyin pa yung kasamantik sa pailaut. Usong chocho men kalborok. Merasong sto sa pailaut. Iyim labala. Usong men iborok cekan. Ubil chocha cekan. Kalangan nolo ko agak sensal arangasta makinkak huyata tip mepetata corruption. Kalangan. Lumot-lumot, haramas koros kak petata na tatok sa kung mamingway pacuan corruption. Haramas koros na government. Lito wall, haramas misek tipataman, haramas mintant. Nampungan yung motong tatok, magparangki, motongan mo ni tabil sakaw. Tunod ako Rayman, masotso po ko, tabil ko na mamotso, malapalapin siya, teso. Koros kak yang petatanan mo kateng muting the corruption. Kalangan pongmi. Ta magchay ka kan muya magchay sa wese kachikala te kasorela sa mantatok sweat and corruption nan Pohnpei te nan FSN. Kalangan kalalabak ka sa buwan. Sa chocho chay ka muya chay lansong gawin kita pati tatok sapong na bitata corruption ng government. Ayat ako'y matmataw kasi cimalan kay kusin uyago men kawit o yung binyang buhin pa mo. Kayo, wacay na nana pacuan o mangi te itawin kusin diyo kusin net kan koros maginapali o kasapon na chay government. Panituan kakautan government diyo. Niyaya buyaba kusin diyo bil kusin net. Lakan luwa sa momen makiting tatawat melen na pitatang munik koros. Kasayaw, chay na kawata, kasansaliala, o kakela kata, kusined kan na pitatang wakitin marsuat. Iya chay ban, songan rapakita uyaban, kaparok ni kalakalong kan, and kaparok niyang manchaw-chaw kit kan makintiyarap. Kasilu, chay na nabali government na kanaynan, nituwa na chay kinabali yung kanay, at chay paikan. When pilkak uya ucibantin mengut ya cai cungan tersapul macam pumangan. Cai kak tetapi norbi nasan sangaman President dan US maka cici ke cai dan te itu tamu wei kak uya ke cai lap cai dan kalau lepas tamu ke cai kak uya yang wei. On lasin iram macam bacawan me uya bak cai dan kak kau te kacikala corruption. Jika kita mau habiskan lo, kau ke berapa tiba kan berbicara corruption. Na Pohnpei State Office in Public Auditor, Kanban Public Safety, Obila Attorney General. Ama berbicara makit na FSM, Abin Mia Office in FSM Public Auditor, Department of Justice, OEO Office Mapaitar Sangni, Usus Laben, Compassion and FSM. Lebang kawata ofisin independent prosecutor. Lebang piniyang kapali sa momenti po ba. Kalangan nolo ko iran kabese kasampuan karya mona chayban kay program watch niya chayre mona ng sansan. Kalangan sa mga kabacayan ko karaban at pacutan station Rahnwet pwede anti-corruption day sansan pan sampag ang kawangin iti sa batuaw. Sa mga kabacayan ko mabiya sa kung mamay katete lalame kelay na pitata sa pungan kamagitban mo niya na office tawiyaban sa office sa Philippine government nan Wing Pohnpei. May kagagar sa office ni hotline telefon yung maging open na Wing Pohnpei 24/7 ni number telefon 3208479. Tapilagar actual telefon 2638. Tamasan doon di office tabacho doon di sabon mamay office in Pohnpei auditor o kabasa irokan koros makumay kupurgi namiya anana ba ang chak sapan tapil robro pilmiya chumal website OTA TNI.FM
Kabilkak robot ki rogan mukam bapa message ng government. Kamu yan pin wangi cho, the song chorus mukam bang pin robot ki to liya biswet. Ese juga sense long mama naramas choro. Ye image no ya kabasa ese men kabasa yang working ran mesansa ran anti corruption. Kicailen nanti yang evano tatok mau and government punya jam ban yang mencoba cai, kamar percaya lupa punya kata yang acara cuma kuangan lakap tercuma kalangan yang awal ko kalangan yang kupur chorus saya image makayang sa kalar sa macay program and Rahnwet nan Pohnpei ye program and kabe sa irakap irakasambalakan mawiwiyawi teganwiyaw nan wain Pohnpei o sa bache wan tuklugay sa kupurakan ng kachin sa Bali Radio V68 Om nan Pohnpei program kasambalkan more. Now lelewan so kalangan kaseledian.